Ovdje je riječ o većoj keramičkoj posudi crvenkaste boje, koja je pronađena u grobnoj jami na lokalitetu Sase kod Srebrenice. Tokom antičkog perioda na ovom prostoru se nalazio veliki rimski municipij Domavija, jedan od najvećih rimskih naselja na prostoru današnje Bosne i Hercegovine i predstavlja značajno rudarsko središte. Važan dio proučavanja prošlosti Domavije jesu nekropole, unutar kojih je pronađeno mnoštvo raznih predmeta koji govore o privrednoj i društvenoj situaciji naselja, poput keramičke posude koju ovom prilikom predstavljamo. Dakle, u pitanju je posuda od crvene pečene zemlje sa profiliranim dnom, bikoničnog trbuha i širokog vrata sa razvlačenim obodom gdje se nalazi kljun za izlijevanje, dok su vrat i rame posude spojeni vertikalnom trakastom drškom. Visina posude iznosi 21,5 cm, dok je širina trbuha 15, a širina oboda 8,5 cm. Obzirom da su fragmenti posude pronađeni zajedno u grobnoj jami, ona je rekonstruisana u svoj prvobitni izgled 1964. godine.